Inhlangano iGood Party yasungulwa ngengongoni 2018 kulandzela kusula kwemholi wayo Patricia Dilin njengasodolobha waseKapa nekuba lilunga lenhlangano iDA. Ngemuva kwetinyanga letindzatfu lenhlangano itfole emavoti latinkulungwane letingemashumi elikhethweni. Kulolu khetfo labohulumende basemakhaya lolutako, lenhlangano itobe ngene letifundze letisihlanu kubomasipala labangemashumi nakumawadi latinkulungwane kuvelonke. Lenhlangano ithi igcile kakhulu ekulwisaneni netindleko lesetulu tagezi nemanti. All the municipalities and metropolitans, they are making a profit on water and electricity. They must stop making profits out of the poor people of this country. Lenhlangano ithi mandla ekulwisana nenkohlakalo agcile kakhulu kubavoti. We also need to act against corruption. And with this local government elections now, it presents us with an opportunity to vote out the corrupt politicians. Lenhlangano iqoke lona bekalilunga lemkhandlu dolobha kutekutfutsa Brad Heron njengemuntfu lotomela lenhlangano kuba ngisodolobha waseKapa. Heron uthi ufuna kuthuthukisa luhlelo letekutfutsa kwemphakatsi aphindze akhulume kabanti mayelana nekungalingani kutakhiwo ncandi. The long-term vision is to make sure that we integrate our communities using affordable housing in well-located areas. And to do that, we have public city-owned land that can be leveraged to build that housing in places like the city centre where we are now, Woodstock, Salt River, and other CBDs like Claremont, Wynberg, Belleville. So let's use public land to build affordable housing. Lenhlangano ithi ayikadzalule bachasi bayo njengoba ikatfola imali lengetulu kwetinkulungwane letingemakhulu kumchasi lo yedwa. Lenhlangano ithi ihlele kungenela lukhetfo kuto tonke tifundza talelive nga-2024.